Con la Casa Alva els Stati Uniti a Washington, quina delle pli renomadas casas dels Stati Uniti, e per quei è una delle pli schurmediadas. L'Almirai nega neua che il president dels Stati Uniti viva e lavura. In dels pli importants slogans denter las varga 130 stanzas al Biro Oval, al Biro del President. Al Biro è lui proprio ovals, quei è perché tots se vesen senza stuisse volver durant las sesidas. Alla Casa Alva dati varga 130 stanzas. Minha stanza ha pliras fenestras e plirs eschs, tot en tot 4 di eschs e bunamein 150 fenestras. Naturalmein sto il president è vegni schurmediaus. Per schurmed il president e la survigilanza della casa dati da per tot cameras. E la stanza del surveg de schurmed hai ina massa visurs. Sin quels s'animirà en bunmein minti cantun a controllar che tot è in orden. Ed è oda viert dati personas che in di e noc sil tec survigileschen la casa. Denton il president lavura bumo la Casa Alva. El vive ella con seia famiglia. A schleina gada pausa sto bugrat luvra salia giugar basketball sin su agien plaz con ses amics ni els affons, ni ia mira in dels Plinovs films en su agien kino. Denton su enter 4 ans sto il president paquetar ses cofres a berdaia. Lui Barack Obama schon staus 8 ans president ed astia buple candidat. Lu sa il proxim president gude la Casa Alva con in kino a differents plaz de sport.